Isambul binaka. Nadhango wadi sori ndalai. Nama kyo mani wasini ngono borota kina lali ne kabi. Mai na tolu kina bitu. Ena moni dingina por rombuka. Ena Mbula FM. Na bandu ena serre. Ni Sambula, sai koyongona bakalelaka ni nonda itukutuku. Era saba kongeti na mata mai na vei matinitu ena Pasifika, mera buna utaka bakau kaua na tatar ni bebe sau nindraki ena nonda wasi-wasi ni bura-bura. E bakaretanga na tikino ongo na presidente o ratu e peli na latikau, ena nonando lava na ikadeo ni mbose, ni veika baka boli-boli tikenda. E kai ratu e peli ni kambimbi menda tango maka na nonda ya umbula. E kai na songo-songo ni muribuli ena nonda bonua, ni donu tiko na kena laba ki na iduru-duru membalete irna muribuli ena biasa ibiti. Tuko na meleniani kurubesi na presidente ni songo-songo, isa ulebu na muribuli ka senga ni rao ni dhaka na beba katabulidi ke senga na ilabo. E senga ni dona ibaka rao raramba membaleta na duru-duru ni buli bei irna muribuli ka sona kornibuli era laba ka na ilabo ka rao ni tiko sara ena ronan rao na dola ena dona wasi-wasi ni buli. Endo donu mera na bakumuria todoka na balikana na lau ni bakarutaki kakana na Food Safety Act ke na Food Safety Regulations ke bakarbe na kata me bakabautaki na nonda leiseni enemba kibo. E te butaki ni kua endono buli me bakareitaki kinebe irna tauke ni balinikana na ka engandrebi ena nonda bakarutaka na kakana. Ena dikeba na balinikana todoko na tambana ni Mbula ena be matambosi ni koro me rao ningai bakatutu taka kina na kena bakaboi na nonda leiseni. Kini gito, erto sangoli ni kuaki South Africa na nonda matatim ni rakabi leo ya vitu ni uti na nonda to may rawata ng ganga ena sota-sota may Dubai. Erto sambito ni kuwa merto laki bakaitabi ena sota-sota may Port Elizabeth. E bakaretagan ng daw ni Bay bakatabulidi ni Timmy o Ben Ryan ni senga na mabuo ni uti na nonda to arawata na matay ni ganga na ibiti may Dubai. Kaya Ben Ryan ni rutongan reba meruto na rawata talengan ng ganga may South Africa. Esa may dabay keri na bakalelaka ni nonday tuku-tuku ni temo demanda. Oh, kayak boro-boro cuma tahu kami ngani tamam. Oh, gua nggak usah nih lah ngani tamam. Nimbula, ayo Mr. Ben. Ella ba? Na magikiro manolo kina dio na mataka moni chiki na fanga rombuka. Ena Mbula FM, na mandu ena select.